Kaži, od koje godine ti radiš testerom? Od 67. 9. mjeseca. Kojom si testerom radio sada? Partner R12. Aha, gdje si naučio raditi testerom? Onda smo radili u državnoj firmi, državne testere bile, Žager. A koja ti je to sad što filaš ti s njom? Pokažite ova, koji je broj? Ovaj sad je 0,64 stil. 65. 65. A koja ti je to po redu u životu? Teško bi prebrojio. Bila je jedna partner, pa onda smo imali drugu partner koju smo mi vlasnici bili, zadužilo nas preduzeće, pa sam trećoga partnera kupio ja, pa četvrtoga partnera sam kupio ja, isto sve bile R12. A 51? Pa onda sam imao stila 51. Pa kad smo ovdje došli? Onda smo bili kako se zvalo, na Tomasova. Husvarna, 98. Pa onda smo imali 64, pa onda sam obavio ovu 2004. godine 65. Eto, to je bio Injec Nikola zvani Bišić. Sjekač po dinare, ajde.